način na koji ja egzistiram ovdje. A to je fakat rad u grupi, odnosno nekakvo koautorstvo. Dakle, kad sam otišla iz škole i u tom nekom paralelnom dobu se i scena stvarala, sam stvarno počela raditi sa različitim ljudima ovdje na sceni, nekako se to tako odvilo. Ali svaki od njih je na neki način upisao neku svoju specifičnost u ono što nekako ja doživljavam kao neki svoj put danas. Ne radi se tu o njihovoj estetici, već stvarno o nekim procedurama, o načinima na koji razmišljaju, odnosno o različitostima pristupa svih njih. I mogu reći da je na neki način upravo to da ne postoji neki pravi put, neki direktan put do koji dolaziš do stvari, već da stvarno postoji raznovrsnost svega i da ti uvijek možeš odabrati nešto od toga i da uvijek postoji alternativa nečemu za što si se u tom trenutku odlučio. Stvarno mi je rad sa tim različitim ljudima pokazao to, da postoji stvarno različiti niz različitih estetskih razmišljanja o stvarima, o autorskim stvarima. I mogu reći da mi uvijek nekako najinteresantnije tražiti u tijelu neke nove načine, neke nove pristupe, neki drugi način korištenja tog tijela i zapravo razmišljati o tome koji su načini, procedure, metode kako doći do tih stvari. Kako u tijelu probuditi naizgled ili ono što se njemu čini novo u tom trenutku. Više autorskog upliva sam prvi put imala u To Be Confirmed, kojem sam radila u sklopu kolektiva OUR. I To Be Confirmed je nastao iz jedne specifične situacije tada. Vrlo prirodne, koja se dogodila u odnosu među nama i koja je isprovocirala da krenemo raditi predstavu skupa. Dakle, nije bila neka konkretna ideja koja nas je povezala. Mislim, oni su se usput javljali, ali zapravo želja za zajedničkim radom u dvorani, koautorskim, nas je gurnula da krenemo raditi predstavu. Ali nama bilo interesantno kako od 3 različita pojedinačna tijela u prostoru koja kreiraju svoj solo na sceni, koje su sad te procedure, kako taj jedinstveni solo spojiti u jedan zajednički solo. Koji su momenti otpuštanja te individualnosti da bi to neko zajedništvo zaigralo kao jedinstven solo, ako sam jasna. Da je to bio stvarno kreirati, sad će malo new agerski zvučati, ali neku zajedničku svijest na sceni. Kako od nas 3 stvoriti jedinstven entitet, jedinstven solo kroz tu predstavu. Mi smo to nazvali pregovaranje. Naše međusobno i unutar svih malih točkica grupe. I imali smo puno različitih ideja po putu koje su poispadale van, neke su ušle unutra, ali zapravo jedina stvar koja je ostala kroz cijeli proces razmišljanja o točki sabiranja je taj partnerski odnos, kao što si spomenula. Način kako komuniciramo jedna drugoj plesne materijale kroz neki gestički jezik, ali i kroz plesni jezik neovisno o tom gestičkom. Koji su to šumovi koji se usput stvaraju, kako raditi onda sa tim šumovima i
na koji način sinhronizirati, naći neki sinhronicitet između ta dva tijela koja nema šanse da se sinhroniziraju zbog toga što imaju drugačije ideje koje bi trebale paralelno egzistirati u tom sistemu. I onda smo u toj točki sabiranja pokušali pronaći neke metode tog komunikacijskog šuma, recimo to tako, koje smo onda složili u koreografiju. I zapravo je taj stalni paralelni odnos, komunikacija, šumovi u komunikaciji je nešto što se prožima kroz predstavu. Ta posljednja predstava koju smo radile, Ana Krajtmajer, Sandra Vanić-Naumovski i ja, zapravo seže još u prošlost, seže još u razdoblje kad sam ja radila jednu inačicu izvedbe predstave Importance of Having a Concept sa Oliverom Frljićem. Njima se svidjela ta ideja i poželjeli su uzeti taj element, izdvojiti ga iz konteksta, staviti predstavu Oliverovu sa strane i vidjeti što mogu napraviti sa tim elementom. A taj element je zapravo spajanje dvaju prostora. Prostora publike i prostora izvedbe. Zanimalo ih je, nas je, šta se dešava kad se ta dva prostora spoje, kad je zapravo publika taj izvedbeni prostor i kako se može iz toga generirati koreografija. Jako je teško unaprijed znati što će se dogoditi jer nikad ne možeš skupiti tu količinu ljudi na probu i svaka publika reagira na drugačiji način. I onda su radile izvedbe kako bi skupile znanje na temelju kojeg se onda može razvijati predstava. Ona je zapravo željela na neki način proučiti što su ti momenti kada koreografija koja je unaprijed napravljena, koja je napravljena u nekom klasičnom prostoru, dvorane, scene, na koji način se mijenja kada se preklope ta dva prostora. I koji su ti zastoji, koji su ti momenti kad se ona ne može izvesti i koja je ta nova koreografija koja se javlja na licu mjesta kad je publika kao živa tvar, kao na neki način živi suradnik, živi koreograf tebe na licu mjesta uključena u to.